دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابان نوچه رادیو دنگ گلتم با شیر و 26 هزیران 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 کدار نهجم بولتن روژه پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه. شاندای ایمرالی به kurtulmuş re hevdîtin kir pêvajo gihîştiye qonaxeke giring. Şandaya İmraliye ya Dem Partiye Pervin Buldan û Mithat Sancar bi serokê Meclîsê Nûman Kurtulmuş re hevdîtin kirin. Piştî hevdîtinê Pervin Buldan agahî dan û got serdana me ji bo pîrozkirina jin û de hilbijartina berêz Nûman Kurtulmuş ya serokatiya Meclîsê bû. Lê di heman demê de em li ser pêvajoya aştiyê jî axivîn. Pervin Buldan got ku ew ê di nava du hefteyan de bi Bahçeli, Özel û Erdogan re jî hevdîtinan bikin. Piş re jî biçin İmraliye û bi Brez Abdullah Öcalan re hevdîtinê bikin. Piştre Mithat Sancar Akif û got ji bo ku gavên hîn xurtirbên avêtin divê meclis bikeve dewrê daxwaza me jî ev bû. Divê mijarê de gavên herî girîng ya ku bê avêtin avakirina komîsyoneke li meclisê ye. Divê demildest komîsyon were avakirin û dest bi kar bike. Ji KCDKE ji bo mîtînga 29 Hezîranê banga tevlîbûnê. KCDKE destîşan kir ku di 29 Hezîranê roja şemiyê bi pêşengiya keneke cîk Enstitûya Kurdiya Almanya û Belçîkayê û gelek saziyên Kurdan ji bo bîranîna sedsaliya berxwedana Şêx Seîd wê li Almanya bajarê Kölnê mîtîngekê li dar bixin. KCDKE got pêvajoya dîrokî îro berdewama berxwedana Şêx Seîd û hevalên wî ye. Gelê me 100 salin li hemberî vî înkar û îmhayê tekoşîn dike û berdêlên me zindan e. Ji bo vê jî em bang li jin cîwan û kalan dikin ku tevlî bîranînê bibin û bi rihê yêkitiya neteweyî dengê xwe bilind bikin. KCDKE got îro gelê Kurd bi pêşengiya rêbera po hemû lîstik pûç kirin û vejîn pêkat. Ji bo vê jî banga aştî û civaka demokratîk ya rêbera po a di 27 Sibatê de gelekî giring e. Ji bo serketina vê pêvajoyê wezîfeyeke giring li pêşiya me ye. Em bang li gelê xwe dikin ku di 29 Hezîranê de tevlî mîtînga li Kölnê bibin û peyamê xwe bidin. Ger ji dil bin di vê pêvajoya demokratîk bûyînê bidin destpêkirin. Siyasetmedara Kurd Gülten Kişanak li ser gavên ku ji bo avakirina aştiyê divê werin avêtin Akifî û got bi gotinan aştî çênabe. Eger Serokkomar û Devlet Bahçeli dilsozin divê demildest pêvajoya demokratîk bûyînê bidin destpêkirin. Gülten Kişanak got tevgera Kurd, gelê Kurd, partî û hemû saziyên Kurdan berpirsiyariyên xwe anîne cih. Lê em dibînin ku di nêzîkatiya desthilatariyê de mijûlkirin heye. Aştî di navbera aliyan da çêdibe. Devê diyalog danûstandin çûn û hatin ji bo greva İmraliyê pêkwerin. Devê trafîkek xurt çêbibe. MHP biryar daye ku li 81 parêzgehan civînan li dar bixe da ku pêvajoyê ji raya giştî re parve bike û berpirsiyariyê bigre ser xwe. Devê AKP û partiyên diniyên siyasî jî heman tiştî bikin. Gülten Kişanak dazanin ku pêvajoya çareseriyê tê wateya pêvajoyeke guhertin û veguhertinê. Eger guhertin ve guhertin çêne be wê demokrasî çawa sazkar bibe. Ez bi gumanim ku pêvajo li demê tê belav kirin. Ew jî di nava raya giştî de rê li ber gumanên cidî vedike. Gülten Kişanak got divê her kada ku em lêne veguherînin kada danûstandinê. Da ku civak çîrokên xwe ji hev re bêjin û bidin xuyakirin ku pêdiviya wan bi aştiyeke mayînde heye. Tirkiye nikare pergala desthilatariya serokatiyê bi rêve bibe. Divê ev sîstem biguhere. Eger Tirkiye bikaribe bibe welatekî demokratîk ku hukuk lê bixebite divê pirsgirêka Kurd were çareserkirin. Ger Serokkomar û Devlet Bahçeli samîmî bin divê devê girtîgehan werin vekirin. Divê gel rêxistinên civakî yên pîşeyî nêrînên xwe bînin ziman. Ji ber ku aştî demokrasî tevan ele xedar dike. Pêvajoya aştiyê yêkalî nameşe.
لجیهان میناکنه دوی دولت و دستلاتاری دمل دست گاوان باویجن. آکایدر دوی دولت تاول گاوان باویجه. هفسروک آکایدر مصطفی یلدز دیار کرد که جبو چارەسەریya pirsgirêka Kurd bi mercên hiqûqî divê dewlet gavan bavêje û got divê dewlet tavlê serêrastkirinên qanûnî pêkbîne. Hevserokê Akayderê Mustafa Yıldız balkişan ser banga aştî û civaka demokratîk a Rêber Abdullah Öcalan û got PKK xwe fesix kir gelê Kurd û partiyên Kurd gavên girîng avêtin. Divê dewlet jî gavên şêmber bavêje û demildest azadiya fîzîkî ya Abdullah Öcalan pêkbîne. Divê dewlet berdana girtiyê nexweş misoger bike, qanûna tekoşînalîtê jî terorê rake. Mustafa Yıldız got ku hevildanên dewletê ku heta îro xuya kirine dixwazin pêvajoyê li demê belav bikin. Ev jî di nava gelê Kurd de dibe sedema fikaran û şikestinê. Sabıqaya dewletê di sala 2015 de heye û ciyê fikaran e. Hünermendan daxwaza hevdîtina bi Rêber Abdullah Öcalan re kir. Helbest van hünermend û rewşenbîrên li bajarê Hesekê û Dirbesiyê yên Katûna Cizîrê hêviya xwe ya ji bo hevdîtina bi Rêber Abdullah Öcalan re anî ziman û gotin em deyindarê Rêber Apone. Di gelek waran de îlham daye me. Helbest van Hesen Sado got gel bi hesreta dîtina Rêber Abdullah Öcalan e. Min sê caran bi Rêber Abdullah Öcalan re hevdîtin kir, lê niha ez bi hesreta dîtina wî me. Eger dewleta Tirk derbarê banga aştiyê de ciddî be wê bihêle ku em bi Rêber Apore hevdîtinê bikin. Sado herî da wî got Rêber Abdullah Öcalan ji bo aştiyê li herêmê û ciyanê tekoşînê dike. Banga 27 Sibatê ji bo Tirkiye jî firsendek dîrokî ye. Bila derfetê bike ku em bi rêberê xwe re hevdîtinê bikin. Hünermendê folklorê Muhammed Bedran li bajarê Hesekê ye û got bi banga rêbertiya aştî û civaka demokratîk re herêm kete qonaxeke nû. Tiştê ku em hêvî dikin ew e ku dewleta Tirk gavên şêmber bavêje û em jî bi rêberê xwe re di nava aştiyê de bijîn. Bedran bang li hemû rewşenbîr, hünermend û hemû azadîxwazan kir ku tevlî kampanyayê bibin. Endamê navenda çand û hunerê ya Dirbesiyê Salih İbrahim jî got Rêber Abdullah Öcalan ji bilî ku rêberekî siyasî ye, hunermendekî mezin e û bûye îlhama huner û tekoşînê. Gelên li herêmê bi hesreta azadiyê ne û azadiya Rêber Abdullah Öcalan azadiya xwe dibînin. Hesreta min jî ev e ku li ber wî bistrêm û kenê wî bibînim. Endamê navenda çand û hunerê ya Dirbesiyê Ebdurrehman Beravî got ku wî çend caran li Şamê bi Rêber Abdullah Öcalan re hevdîtin kiriye û got felsefeya Rêber Apo bandoreke mezin li min kiriye. Bi saya wê me xwe, çanda xwe û kevneşopiya xwe baştir naskirine. Ez yek ji wan kesên bişansim ku min Rêber Abdullah Öcalan dîtiye. Dîse jî pir dixwazim wî bibînim. Şxeniç ji bo aştiyeke rasteqîn divê guherînên mezin bên kirin. Raportörê Türkiye'ye Komiteya Şopandinê ya Meclisa Parlamentaran ya Konseya Ewropa Stefan Şxeniç piştî serdana xwe ya Tirkiye axivî û got li Tirkiye pêvajoyeke aştiyê nîne lê bangên ji bo aştiyê tên kirin divê ev bang cidî werin nirxandin. Şxenek got ku wan li Tirkiye bi wezîran re bi hin rayedarên dadgehan û bi tesadufî bi hin mahkûman re hevdîtên kirin. Em li ser xaş û pêvajoya aştiyê axivîn û gelek pirsîn. Eger bi rastî behsa aştiyekê tê kirin, divê meseleya Kurdî di çarçoveya dibistanên seretayî, sîstema perwerdeyê û rêveberiya cemawerî de bênirxandin. Aştî tenê bi danîna çekan çênabe, pêwîstî bi guhertinên kanûnî heye. Eger kanûn werin guhertin û zemînê çeker were bikaranîn wê civak jî ji xwe biguhere. Şxînek diyar kir ku wan mînaka İrlanda Bakurda û got Desthilatariya Brîtanyayê mehkûm serbest berdan û sererastkirinên kanûnî pêkanîn. Partiya me seferberî îlan kir, dewlet tu tiştekî nake. Ji jinên ku tevlî Kongreya Dem Partiya Tarsusê bûn, Halîde Ezel wiha got, Rêber Apo rê nîşanda rêvekir. Ger samîmî bûna wê girtî berdana, ger aştî bixwestana wê şer nekiriba.
هینا چکیم کیمیاوی بکارتینن ev nişaneyên şerin nikarin me bixapînin. Em dixwazin rêbera po serbest berdin. Em aştî û aramiyê dixwazin. Em wekheviyê dixwazin. Partiya me seferberî îlan kir û dewlet hîna li ciyê xwe sekiniye. Ji malên gel Hatice Polat jî destîşan kir ku aştî ji bo jinan gelekî giring e wiha got. Aştî ji bo her kesî giring e lê ji bo jinan hîn bêhtir giring e. Yê herî zêde di şer de mexdûr dibin jinin. Keda jinê bi şer tune dibe em her tim li aliyê aştiyê bûn. Nobeta azadiyê ket sala 14. Çalakiya nobeta azadiyê ku li Fransa bajarê Strasbourgê di 25 Hezîrana 2012 de bi pêşengiya înisiyatîfa azadî ji Abdullah Öcalan re hate destpêkirin ket sala 14. Nobeta ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera po li qada ku saziyên Konseya Ewropa, Dadgeha Mafê Mirovana Ewropa, CPT û Parlamenta Ewropayê lê netêmeşandin. Her hefte Koma Kurdistanî û dostên wan diçin Strasbourgê û nobetê dewr digirin. Ji rêveberên çalakî Zülfü Bingölani ziman ku çalakî wê bi biryardarî dewam bike û got azadiya rêbera po armancemeya esasî ye, rêbera po îradeya gelê Kurd e. Koma vê hefteyê jî endamên navenda civaka Kurda Demokratîk ya Swîsre, bajarê Bernê, Dilovan Sogün, Metin Mintaş û Mehmet Leblebicî bûn û nobeta hefteya 68 dewr girtin. Di Kongreya Konmedê de biryar li hemû komeleyan Xursên Kurdî. Kongreya Konmedê di 22 Hezîranê de li bajarê Bergiş Gladbach hate pêkanîn û diyarî kadroyên pêşengiyên PKK Ali Haydar Kaytan û Reza Altun hat kirin. Di Kongreyê de bi sedan delege û mêvanên wekî endamên Konseya Rêveber a Pijakê Siyamet Muînî, namzetê şaredariya Kölnê Hani Morter, nûnera Dîlinkê Heyner Kokerbek amade bûn. Piştî Kongrê biryar hatin girtin û encamnameyek ji raya giştî re hat eşkere kirin. Di encamnameyê de hate gotin ku pirsgirêka gelê Kurd li diasporayê tenê bi zextên li welat re sînordar nîne. Bi taybetî li Elmanya pirsgirêkên cidî hene. Divê zimanê Kurdî ji perwerdeyê heya ekonomiyê, ji hunerê heta siyasetê weke zimanekî fermî were qebûl kirin û li dibistanan perwerde were dayîn. Di encamê de deh xalên ku weke biryar hatine girtin cih girtine û dibêje tekoşîna li hemberî polîtîkaya desthilatariya Elmanyayên krîminalîzekirina Kurdan wê tekoşîn were xurtkirin. Ji bo berdana hevserokê berê KCDK'ê Yüksel Koç û hemû girtiyên Kurd wê tekoşînê bikin. Esîrgirtina tekoşîna me wê bi duruşmeya bi rêbertiya azrat re ber bi civaka demokratîk ve devam bike. Ji bo pêşxistina civaka demokratîk ekolojîk li ser bingeha azadiya jinê wê de asta bilind de tekoşîn bêkirin. Ji bo pêşxistina zimanê dayîkê Xursên bi hemû zaravayên Kurdî wê li hemû komeleyan bên dayîn. Birêxistinbûna cîwanan ya li hemberî jiyana dejenere wê tekoşîn bê mezin kirin. Herî dawî tê gotin di Kongreyê de Rûken Akça û Kerem Gök weke hevserok hatin hilbijartin. Li gel qadên çavdêrî, dîsîplîn, hukuk û dîplomasiyê jî 21 kes weke rêveberiya Federasyonê hatin hilbijartin. Ahmet Doğan piştî 31 salan hat berdan. Ahmet Doğan 61 salî bû û lêgirtîgeha Kürkçilera Edeneyê de hat girtin û piştî 31 salan di 25 Hezîranê de hate berdan li bajarokê girê Sîrayê Êlihê bi girseyî hat pêşwazî kirin. Ahmet Doğan ku di têketina bajar de bi çepûk û tiliyan hate pêşwazî kirin, kesên hatin serdanê bi hesreteke mezin hembêz kir. Pişre jî bi konvoyekê derbasî taxa Güney Kent a navenda Êlihê bûn. Doğan li vir jî bi fîşekên hewayî û çîçekan hat pêşwazî kirin. Şêniyên taxê li ber stranên pêşwazîkirinê govend gerandin. Rêvebera Tuhayderê Kadrî Tekîn got,
ام جارکدن خیرهاتنا حوالی خو احمد دوغان دکن که زیدتری 31 سالان دگرتیگه ده ما و بردلکی گراندا. دسری ده مالباتا وی چاوه تواهی گلمه رونی بن. هیویدارن که دسری ده ریبراپو همو گرتین سیاسی و گرتین نخوش بین بردان. احمد دوغان شدیار کرد که بانگاشتی و جواکا دموکراتیکا ریبر عبدالله جلان جبو گل کرد گرینگه اوها گد. خلق داز تجمع ونملية و قوت يعني سرو كما تشوف جامي وصابك كتنا سولاج كينو يعني اف سولاج يعني كيجي بارشة يعني ديمقراطية اما اگر ام في بيك بينن يكي تي في بيك بينن تام استكي سرو كما يعني يعني يكي تي تنبه ام چازاوم بوشه gerek ام اودو بپاريزم اول جزاوي سلاوي خوامو beklenti anji İslavê wan e xwedî lev derketine roja teng derbas bûyne yani önemli olan roja tengin ev jî derbas bûye yani indi nema xalqê Kurd zaten ji girtinê ji kuştinê ev çû yani kes natirse ev qa insanê me jî ku vî bedelî daye gerek meriv jî layık vejêre û meriv xwedî derkeve مقول يعني ده هر عالیه ده gerek maruf dikkat bike ki en azından bir süreci yani ki hoşi bike herkes cihat sermiliği bike emeji iştejme var emeji bike emji bir söz iddine kalktı o millete on tize ser şavara atne یرکه شهادت گریلا رشید روجهات اشکره کرد. نوند راگاندنا یرکه ناسنامه گریلا کی اشکره کرد و گفت حوالی رشید روجهات ده هفته آذر 2023 لچیای شاه و شهید بو. یرکه جمالبات شهید و ده شخص اشیرا مخموری ولات پاریز ده جتوای گل کرد را سرساقی خست و ناسنامه شهید و اشکره کرد. کمال بوسکورت به ناسناو رشید روجهات لجول مرگج دایک بویه دایک و باو حلیمه هجی ده هفته آذر 2023 لشاهو شهید بو. هفره رشید روجهات لجول مرگج دایک بویه جشیرا مخموریه و دناو مالباته که ولات پاریز دمزن بو. برای هفره روجهات باهوز جی ده سال 2016 هنده لشرنخه به پیکانی ناچالاکی فدایی شهید بو. هفره رشید ده سال 2015 هنده تولینا و رفنگری لابو او لهر قادا برخودان به روح فدای آپویی تکوشین کرد. وکی یکینه این پاراستنا روجنات کردستان ام سوزا خواه یا لهمبری شهیدان دوباره دکن که ام بیرانینا شهیدین خواه به سرکتن تاجی دار بکن. گدارین هجان واتن داویا بلتنا خواه تجاره کدن دم باش. رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه دست من بگره بگره دست من بگره مخربه ولات من بجه تو مرا بجه
جهره من پراسنا مدیا دنباش گودروانین مین هجا ام بخلک نو ابردوزیا ریبرتی بورنه ام دو خلک ده دهوراندنا ریبرا پا ابنا و پیشخصنا جنه تولهلدانا جی کولتیه به هفره گودار بکن کرم بکن پیشخصنا جنه تولهلدانا جی کولتیه ریبرا پو دزلام و جنین کرده کتبوینا ده تکلیه زایندی ده آستکی هری پیشتیه ده فلسفه گندی ده تکلیه زایندی کور بشه و روش هیه ده دیتینه ده گله که بناموسه نمیجا خودی که به خدای خوریه لیبالی لگوری من جیانا وان همود تکلیه زایندی کوره اف تکلیه زایندی جه استا مالباتا پیواجو هویتی جه شونده تره تشتی تیجین اوه چه قاسی به ایشه که جبو وی هویتی قلف بناموسی لیدکن دما کمروف دینا استا مالباتی ده ورد راسته و کرد جه همه آلیان و ده تکلیه زایندی ده حتیه فتساندن راسته ده به همه آلیان و ناستامه نتوی ولاد چویه هر تشتی ورد حتیه وندا کرن و گاوه تانگاسی هری مزن هینا جی اوه نه ظلام و نه جن دکارن بهنه خوابستینن اف تنه به نرخاندن ویجه ین دریج و سیاسی و دیوه گوتن شورشگر جبو پسکری کام به قالبا نزیک نابن او دزانن به شیوین آفران در و بکار ببر برزگاری و به نزیک ببن و دمه هنده چاو نزیکی وان پسکری کام ببن جبر که هم من وکی تاکگز جیان کریان هم جه زمن اچافدری یا گشتی هیا دبیجم لگور من جبریه هر تشتی پیوسته آزادی زیان دانوره پیکانین پیوسته تکلیه زایندی جی خپاندنه جی خستنه جی بوین امور اواکرنا مال و ملک و مالبات در بکوه حتی پیوسته مروف تکلیه زایندی جی امور بونا کتنه در بخه جبر کو تکلیه زایندی هر دم وکی بویره که گلکی شرمته نرخاندن تکلیه دنابرا زایندان ده تکلیه زایندی وکی تشتکی گلکی شرمته بدست گرتن گلوما اب نزیک بون راستن گر ام لگور زانستی لگور زانست آزادی لی تماشا بکن گریدانیا تکلیه زایندی به پاشوریتی که مزن و بگیرتی بوینه و به پیشکتنا جواکا چینی و به پرگالا مالک و ملک و هیه و حتی اب یک وک نشانه که ویا هر جریزه و حسانه دفرده توانا هر مزن کل همبری مرواهی حتی پیکانین بنگه به اخلاقی دبن ناو اخلاق ده دردکوه هولیه به ناموز بوینا دور ده ناوی روی ویدن به ناموسیه و روی دن اگردانیا زیده به میر خوجی فاحشتیه هر دو جبه هفره گلکی گرداینه وان همویان دو کردستان ده جواکا مفتساندنه و دنیا میا هزراندنه تونگریه انگو در فت نده جبو پیشکتنین کجرتی گوتن تایبتمندین نتوی و راستین سیاسی هندگارن و هزراندنه بیتر به پیش بخینن آهری گرنگ جی هندگارن لسر پیک بینن از وکی زایندکی خواهندکی آزاد هیز دکیم و شرکی من هری گرنگ جی از خود است آزاد دهیلم گل ما من به ویکی و چه به دستخز گل به آزادی جن جهندکی دن به ویرکی نیزیمن دبن ما گل من جبو گل گود به بیجن بیجی آپو لجاره که ده هر کسی لهر جی افتش گود ما گل از جن دکیشنم گل خوا گر هم بالله بکشینن دواره حوالن جن ده پیوندی که کور به پیش ود که و اجبر به پیوندی ده دیروک روشلاتا ناوین ده جاره یکم افقا جن بیترز لسر چیایان چک دیگرن دستین خوا مرج وی کره وکر گلو ما از نبو ما دکار بون گوان باویجن چپی ترکان جهیه بلا گوان بدن آویتن میسوگره کو گریدانا وی بسر راستگرنا جیانا من وحیه جبر کو من دوج استا خوی آزادی برندا جواک و جن بر به آزادی ودچن هونه هندکی بزانن بن کو ویل کولین بکن روش آزادی چیه جن جبوی چه بر به ودچن گرم رو بالله بکشینه بویر حسکرنه به پیش ودکوه هونه هندکی دا کوونه چاپکانیا ویکه اف حسکرن چاو به پیش دکوه پیوندین من هنه پوست از جبوی گل برفره بهزرم میسوگر به صبر که مزن و رک لسر خباتم بم جبو و جنان جی هر دم جبو جهه که دیار شر بکم جبو استا آزاد و تکلین آزاد شرکی بدم گل کل پیش جا و کومن بهیزه که کشاندن یا مزن و جن کشاندیه آزادیه جهاشتن هندک انجامان چی بو هندک پیشکتن در کتن هوله ببینین کراو شامن رو شکی کو هندکی کاردکیه از نا بجم تشتی کو از ده بجم میسوگر راستن و یک جار بان قبول بکن لیبل هندکی لی کولین کرنه بزانبن هر کم گر هون گردن باش چه بکن هون بکار بن مفتای افسونی کو دگه است آزادی به دست بخن اول گوری من مفتای که هر خودی نرخم اول یک جبو نقاش جی بکریه از دوی مجاره ده دخوازم گلکی ویرک تف بگرم هر کسی که گوتی جن و بسترده چیه نازم حکمت جی گوتیه جنامه ده صفرامه ده پشتیگاه زر خودی جیه و بسترده چیه جهزراندن ضروکی که خملان دی حتی به گلک تصویرانده چه آنگو کو گلکی ویجای وی هاتیه کرن ده انجام ده وکی توپکه ده بن لنگان ده
دچوتی حتی داوی روشک خراب در کتی هوله جنید رومت و شرف ده دبش دویم ده جی خو گرتیه گوتنا و زیده نای گهدار کرن زیده جدی نای گرتن د پیواژن بریارن جواکی و سیاسی ده جی هوی وک مروف تونه حسابه او قسی کیمه د مجارن لشکر ده جخوا جی هوی تونه د مالبات ده جی هوی وک هاتی دیار کرن پشت گای زرته ازیت و منت دنیای تکشاندن لبل وراوشی به ویرنگ قبول کرن و جوراج گوتنا رومت لگوری من حقارت هر مزنه کو لمروان ورکرن لدیجی در کتنا من هر جوره تکیلی و زواجان کتب انجام به ویرنگی حتی چنداوی جبر ویکیه گر هون تماشا بکن صبرامن مزنه از مروف ریگزمه از باور ناکم کو یکیدن بقاسی من هزا گردانی ریگزان به تبات نشان بده کسی که کو هندکی من نازدکه جبو من دبیجه ناویته بریز ریگزم من بهیز کو برپسیاره کو ساد بیجم دو گوتن ام جاره یکمین لراستی یکیتین کو جیان خالگو ریگزان سر راستکه پیوستی منینه کو از کسی که به ارزانی بخوا بگیری بدم لبل دوزا جواکا مزن ری حوالتیا مزن و دیسا جبوگی هشنا و جیانا من بخوایم مج جواکا کورتیا به زمان کسایت کورت اکو هزار جران تونه بویه اف قهرمان افراندن نرخاندنا گاو بگاو چاوا هاتنا خط قهرمانی نزحمته از نا بجم هر تج به من دست بدیکه لبل پیوست کومروف هولدان کو هاجی باش ببینه هون دجمن بنجی و یکی راز بنرخینن به وی رنگی کو سروک ارتشا ترکان جی من راز بنرخینه جی کسایتن کو ندگارن نفس خو بستینن او جسی خو درسیان افراندنا و روشه گلکی گرینگه حتی او یک دواته هر تشتی جیان بخوایه پیوست مروف ریگز و جیانه بزانه بم او نزیک بونن کو جیانه چبون هون جن او جواکا کرد گلو دزانن زاروکن 10-12 سال گردنه دانه ظلام تمنمزن گلو وان تجاران حسکرن و ریز دیتنه سر وان او قاسی دخبته گلو ما تو ترجیح وان و راوین وان این حسکرنه چبونه گلو ما او لایق تو حرمت بونه هم باش دزانن کو پیوست جبو و برسوا نخیر ورداین دست وان و دل وان والایه زمان وان هاتی گرتن جاوین وان هاتنه کور کرن برنگه کی گریدای لجیه که هاتنه رونشتاندن شر من لحنبری ویکیه دبکو دبیجن ما في هر کسی جبو دنیا هستن ارزان و تکلیه که ارزان آبدست خستنه هیا حتی هم باش دزانم کو تپرس کرن تو چاو پکه که دبی روشده دهیلی افقاز جن ازلام بی کو بزوجن چاواتینه گرتن کسی که دگود جن ازلام وک آگر و باروتینه تو چاوات ناف هفده دیگری دسری در راستی خو بناسن جبو وی که پکه که او جبه در سوسیالیزم نوا پکه که ده ناز بکن هر داوی ده جی خوک زاین ناز بکن پیست ام وی پلتفرم وکری بهیلن نوبونه هر گرنگ او که ام نشانی و بدن اوه هم پلتفرم کی وکری بهیلن کو بکاربن خو آزاد بنرخینن دست که ام در فتح هزراندنه که کو خوج کاپریسان او ازوریان خلاص کریه پیشکش دکن هم به وره بری بکون به حفر نقاش پیش بخن جبو هفتشتن راس فرض بکن چارانه سخن نقاش بکن جبر وی کی جی پیست کج جبو تو کسی نباستنگ اویک نجبو کمک دهات کرن جبو دیرو کی دهات کرن جبو پیواژه کی دیرو کی گاو کی آزادی بدن آویتن دهات کرن دفرد ام یالچین küçük ببیرتینن دنویسه که خود دبیجه اوجلان به بولدوزران مجیان از دگرم لسر و دلان جزیده بکم جود دکه او گلان دچینه مجیان و دگوهرینه باخچه این گلان دراستی ده او ملیکولین دکه او دگه هندک انجامان براستی جزویه کرد انجاق به بولدوزری وره جود کرن و گر هندک توف ورن رشاندن دبک گل آنج گیهاین جدا شینورن دباخچه کرد آنا هیده نه گل نج گیها هیا باخچه هاتیه شوتاندن خرابه لیتا و آنگو باتاقه مروف نکاره جی بهنه او جی نفرت جی درباز ببه او کسین که هندکی هزوان این نزیک بوینه هنه دکارن ویکی ببینن همو جنگلکی بنخ دیتن شو به هزا کسکی به هزا او یک مجبوه وکری دیار کر از نل پی آواکرنا استو حرم بوم و هیچ د است خدمت کاری کدامم از جبوه خدمت دکم گلو مواد کاریش میر خوش اویندار خو پیونده کی و هبدیتا گلو اویندار کی و حب کو به ویرنگی ور در دیو گهدار بکه افقاس خطاب دنیای و هندرین بکه او پیوندی نشانی پسکریک و بکه هبوم هم بز دگر بو شاد بو ادروجن دن روحی و در دخص افگل کی بکریه از لامان هر کیم بقاس و نازدکم ازورین و آواهی و جبوه کی گلکی بکریه هند نوا لوازیاندنه و اف بکربانیه حتی داویه تمن خو و دجانه که آلوز بدوماندا گلوم اف یک تشتکی گلکی خوشیکه گلو وی وندکرنن و این منزن چنه بویا بری هر تشتی ما گلو میرخاصیه و کسایت و بی کوپیج بکوج دست ندچون گلو تشتن که هات نونداکرن قد نبون من تشتن نقاش بکن دبکو زلام باش نزی و ببا و باش بپاریزه گلکی حج بگاوی کیف خوش بگلی بله گلو ما براستی کیف خوشی اوه و نه مالباتن کیف خوش این بوی رنگی تنه چیکرن گلو ما براستی وهای گلو ما د تکلیک بوی رنگی د آرامی
اندامیا کچک جوان چه قاصیت پاراستن رزداین و نرخداین او چه قاصی چیده به لدردور خواه هری نزیک تماشا بکن گله چه قاصی رومت و هیا گر هزراندن میروه که آسایش ریگز آزادی یا بنگهین و خط سیاسی قطب به او دکار هر جور چورسیه بکن هلا کلشون ازوریه آجین خراکرنا سرلنگان هزری به جوی هر جوره بلیان دردکه او نزیک بونه که گلک ارزانه وان افلاحناکه دی ساجه هلبجارتن آویه دشته که از دخوازم بکم بکاربم در فتن هلبجارتن جهاتی عجباندن و هلبجارتن بافینم جبر که خواه پیشکش کرنا من آجبو و نه انجامی کتبونه که دیه دراستی ده دخوازم ویگه بوا بدم حس کرن او مروفی که هنجی خواره وکه ریبر دزانن جید مجرا جنه ده پیوسته بواره وکه اوینداره که مجول ببه او قاسی خزمت بکه جبو آزادی جوینه که او قاسی وکری چی بکه که هم خواه نخلطینن پیوسته هم ببیجن گر ریبرک جوها دیگه مروفین لحنبری مگل و دی چاوا بگه هنه ببیجن که ریبرک اف قاسی سردسته او بهیزه و هنیزی که من دبه توی جبو چه نزیک بونه که نشانی من ندین پیوسته مروف وی دوی دبین رو شکی خواسته که او جی هر کو بچه بگه اصلا تکوشنه اف شروعی آزادیه هند زانم که اف نزیک بونه که گله که بخوستتیه از نا بیشم آرتیستی دکم لبله گلو یک کومند ویدا دهلکیه گلو ام وهنکن ما ام دکارم بقاسی ملیمه که گوان بدن آبیتن گلو ما دوی کاری دا کسن خودی نزیک بونن آزادن وکه ودر بکون گر هم ببیجن دراستی ده حتا وی دریه پیوستی ما بهل بجاردن آزاد نه یا که ام بعجبینن ما عجباندیه لجیان خود تماشا بکن هند ببینن که اف یک بی رنگیه جبر وجه هند کمن دناو خلطیان دنه مسوگر پیوستی و بوگوهری نه هیم هند زانن که نزیک بونه که بیرنگی چقاسی پیوسته دیاره که هنج نزیک بونه که وها انجام این هر گرینگ در بخن افتش اشکره در دکه و هوله و جبو چه خوا خسته وی روشه من جبو چه خوا خسته بن خدمت و ما اف یک پیوس بو از وان پرسان جواد دپرسم جبر از شورش کرم د دسپک د من تو جران نکره پسکریک ول سر پسکریکان از بجران راوستیام دراستی د اف یک هندکی راستجیم دراستی جنه در راستی ما جواکی و نتوی هنج دجیم ظلام جبر نوکریه خریبون جبر که خوا روزی چل جران بردج من توان دیه تونبیه جبر و صدمه او نکارنر خین نتوی زیده تمثیل بگه جن چه قاسی باش دبجی جن جبوتان کرد بریا 4000 سالان تمثیل دگه زیده بر بشافتن و نچویه هر جنک دراسته ده وک نرخکی نتویه یکو باش تماشا بگه دگاره و یکی تثبیت بگه جبر و جپوسته وک پارچه که ولات وره پیشوازی کرن دبکو هم بپرسن ام کسیم بهم پیکتی و تونبوینه جبو چه تو هوا که حلبستان ده هزری جبو چه خیال انت او قاسی مزنن ولات پارزه جی پیوسته و حب هزره اف شوی که باش هزراندنه خیال کی باشه جنوه که پارچه که ولات پیشوازی کرن او سه هزراندن مزناهیه که هر چی قاسی هون لایق وی که نبنجی پیوسته مرو و بینه براوشه ماگل خرابی دو کدر ودیه دراستی در رومتا جنا کرد پشتیگای زرته تا چاب دست گرته به دیوهابه معالی و مروی هیا گلو جنه افقاسی جدیرو که ولاد او جی چانده قد بگیره دست بشه جیبه بیجه جان من و مال من بسترده بچه بیریزی و فرس کرنه هر مزن دورده تکیلی و آزادی زینده که خود دسپیره وی گلو چند قرش قیمتا وی هیا ازوریه تا شیار بویا او تا هم بسکریه افتش دبر ریگز کلتی ریگز لاوری حتی دبر خریبیه و داگر کریه دورده ریخستن بوین و چلاکی نینه وای فراس ستا گندیتی یا راستی تکیلی زیندی یا کورکو بشه و روژه لراستیه ما اف آزادیه یا ناموسه از جی کارکرین عاجز نابم چاوکو از دزارکاتی خوده به جوشا حوالتی تفدیگریام هینا جوهامه ده هزر و جیانا من ده کسایتک خصنا پیرک آنج ظلام کرنا سختنینه از ده جیانا خوده جهنادم وانتشتان اف یک به من گلکی کریتی هفجینی تشتک خراب نینه لبلو گلو هفجینی چوا پیش دکوه اف یک جبو من هینجی پسکریک که شر او مجول بوینا مزن دما کوبر به وی کی ود چا گرینگم جبو هندکان ریا کود چا حسکرنه وک اف بخارنه لبل اف گلک زحمته لگل مریا کود چا حسکرنه و کریشتن به شرک دجوار و گنگازه دما کوجن بو مجرا گوتنه ام نکارن وی جیان قد بگرندس د کردان د جین هم ته واته جیانی او هم جته واته جنه اف پناسه کی گلک راسته لبل گلم اف کته چراوشه لگل ما جیان جهره ستریه دنوا برینانده بلای کی کو بناو ود کون ناو هر جوره بناموسیان جنج د ویجیان د زیان د هر زده حتی کاتالیزور کرن او حاجت بکرانین ارمان جمن او کو از جیان بینم استکم رو بکربه بجیم مخواس ام وینه کی اوا بکن ما قلت كوجي جنيجي سروك درب كيفن دما كدرجه بهندك ري حوالين مينشن را دوي مجرده ام كربون اسزريم كود بهندك بشكتن انجرين چببن اف خبات تايبت بو هندك تشت افراندن دوي مجرده بشكتن انجلكي گرين ختم بيگانين دما پش دوي باندورن هين مزنتر دوي خبات دوارن ديتن او جخوا خاطيه ديتن جيم
گهداروان ما ام گهاشتن داوی خلق خویا و جارجی حتی خلق اکدن جبردوزی ریبرتی دم باش. عنب عنها وعنم علي أحبابي أول عنا للدنيا هو تالي عنا الشبابية أول عنا للدنيا هو تالي عنا الشبابية العين تنطر دربك والنسار جلينا طارش مالك بالطارش الولا برجلك تجينا طارش مالك بالطارش الولا برجلك تجينا حليثك زمرنا زمرتو لي باقي رقصو حاليك رقصانا رقصو لي باقي شوتنا من روح ميدي نشتو ثوقت سويا منو اللي رحمتو دولي بيدي أبو شاف يكتب يونو لي برضو ضحايدي كينو كردنو قرطم يحسين مزيرو هاي نرى ناي نانا ناي نانا ناي ناي چان نرى ناي 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 Sassuni olor, Sassuni olor, Sassuni olor, Sassuni olor. Telo ve nakshun yar, telo ve nakshun yar, kovayli bolor. Telo ve nakshun yar, telo ve nakshun yar, kovayli bolor. Togeti, togeti. Yargını gergetsotim, yaris fırtovan sotim, vakhena khorovoge. Kino gerkerdinoge, gertam gersin mezero. Hay nara nay nara nay nara nay nay chan nara nay 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 nay. Hay nara nay 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 nay. Anigna. Anigni nare mina. Anigna.
Gönül senin elinden, şaşırdım nereye gidem. Gönül senin elinden, şaşırdım nereye gidem. Gel gönül usma gönül, zulmetme bana gönül. Gel gönül usma gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimde gönül. Yazı yazdım karasız, derde düştüm carasız. Yazı yazdım karasız, derde düştüm carasız. Ben düştüm bir ateşe, siz düşmeyin yanırsınız. Gel gönül osman gönül, zulmetme bana gönül. Gel gönül osman gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimde gönül. ومغصب شنو لايقة وموسر اسمها صيغم يحوش قوريغم للنمر الرجفة ومغصب شنو لايقة وموسر اسمها صيغم يحوش قوريغم للنمر الرجفة عارس سيبوت كابو سيغم نتونيا سيتشالو سيباشاو ميغو ما شخجيتا سيداي 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 سيمناه سيداي ولداي 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 سيوريبر ولداي سيداي 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 سيمناه سيداي ولداي 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 سيوريبر ولداي Cahye görmüş bir aileye biz ozane de serabımıza bir dumana veyle le 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 Netbükal serekale Havar gidiye meyro دخويني صلاة خلي Can can gidiye meyro Netbükal serekale Havar gidiye meyro دخويني صلاة خلي Can can gidiye meyro Denge temina denge ele Havar gidiye meyro دنجينا دنجيلي Can can gidiye meyro Netbükal sersenera Havar gidiye meyro دخويني بخير وبيرة Can can gidiye meyro Netbükal sersenera Havar gidiye meyro دخويني بخير وبيرة Can can gidiye meyro Hassalem deşmen khire Havar gidiye meyro طالع عمر دفر وبيرة Can can gidiye meyro Hol meyro Can meyro Hela çoge min meyro Lerun ya çabe min meyro شفت الزين يغمز لي بعينه جر الميل من عيني لعينه هذه ركبت للحلوة هالمتغاوية بجسريني على فراق الغوالي والهلي دامع يا عيني هذه ركبت للحلوة هالمتغاوية بجسريني على فراق الغوالي هلي دامع يا عيني شفت الزين
دنگ من سر زغروس رنگ من سر گبار